Nossa comisa collaboration com o Rijkscultuurfonds na Holanda. Anto pakiko nossa comisa collaboration pa sobra o Rijkscultuurfonds na Holanda nanting seng com mesteriega aqui na isla nang pero seng nota yega. Anto anja passa nossa comisa papia over eigenlijk kiko Prins Bernhard Cultuurfonds por hasi pa juda pa nos grupo nang hanya sa precies nang hanya sa kuting seng na Holanda anto kong nang por bereik Rijkscultuurfonds nang aki tiki mas mio. Nos a comisa papia anja passa over die rol ku nos porunga ding collaboration aki anto nos decidi pa comisa ku verbindingsloket. Anto verbindingsloket a comisa na februari, no eigenlijk na januari kaba. Verbindingsloket ta loket ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied ta beheer. Zeker men ku ting grupo of projectontwikkelaar na die isla nang die de Dutch Caribbean nan pojama Prins Bernhard Cultuurfonds plika nang idea anto nos por match idea ku die Rijkscultuurfonds na Holanda. Lo que mita hai importante pa splika ta differentia entre Rijkscultuurfonds nang ku Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied. Rijkscultuurfonds nang di Holanda nanta fondo nang di gobierno. Que men nanta hanya seng di gobierno di Holanda. Prins Bernhard Cultuurfonds sta private fonds. Zeker men ku seng ku nos ting pa juda nos grupo nang notabene di gobierno. Que men aworki nos ting samenwerking ku overheidsfondsen ku private fonds. Ku maniera ami a comprendeta promebia ding historia ku está passando. Nos sta bezig dos 3 luna acaba anto lo que nos riparra ku hopi di nos grupo nang di nos hende nang nosa di possibiliteit aki. Tapese mita eigenlijk on the road aworki pa mi visitature isla nang pa mi explica precies ki rol di Prins Bernhard Cultuurfonds sta anto kong nos por juda match proyecto nang lokal ku fondo nang di Rijkscultuurfonds na Holanda.